Dobrodošli na kanal Skrivene priče Shinobija. Ako volite duboke priče, skrivene legende, mračne istine i fascinantne likove iz različitih anime svjetova, onda ste na pravom mjestu. Ovdje istražujemo neispričane detalje, rekonstrukcije sudbina, tajne tehnika, klanova, svjetova i likova koje anime često samo nagovijesti. Ako želite još ovakvog sadržaja, pretplatite se na kanal i podržite našu zajednicu koja iz dana u dan raste. Pakura iz sela Pijeska, Sunagakure, bila je jedna od najtalentovanijih kunoići svoje generacije, poznata po jednoj od najrjeđih Kekkei Genkai sposobnosti, pakleni stil, Shakuton, tehnici koja može ispariti protivnikovo tijelo do te mjere da ostane samo prah. Rođena tokom perioda napetosti između velikih nacija, Pakura je od malih nogu trenirana da bude oružje svog sela. Ali njen put, iako svijetao, bio je obilježen izdajom, politikom i tragičnim krajem koji je godinama ostao skriven. Pakura je već kao tinejdžerka pokazivala nevjerojatnu sposobnost kontrole čakre. Pakleni stil, kombinacija vatre i vjetra, davao joj je moć da stvara sfere užarene toplote koje protivnika mogu osušiti iznutra. U Sunagakureu su je smatrali čudom, mlada, uzorna, nepokolebljiva i izuzetno odana selu. Njen Kekkei Genkai bio je toliko razoran da su je neprijateljske nacije proglasile metom visokog prioriteta. Pakleni stil funkcioniše tako da korisnik stvara kugle vrele čakre. Te sfere isušuju protivnikovu tjelesnu tekućinu. Smrt je gotovo trenutna, bez mogućnosti liječenja. Pakura je bila jedna od rijetkih korisnika te prirodne transformacije u čitavoj istoriji Shinobi svijeta. Tokom 4. Shinobi rata bila je slavna, ali još prije toga, tokom misija Suna nacije, Pakurina čast i hrabrost donijele su njenom selu mnoge pobjede. Smatrana je Suninim najsjajnijim plamenom. Ali ono što je nikada nije znala bilo je mnogo mračnije. Uprkos njenoj odanosti, lideri Suna sela žrtvovali su je iz političkih razloga. Da bi poboljšali odnose sa drugom nacijom, predali su Pakuru kao žrtvu. Njen život, uprkos uspjesima i žrtvama, bio je razmijenjen za mir. Pakurin kraj bio je tragičan i tih, daleko od sela koje je branila. Kasnije je oživljena putem Edo Tenseja, ali ne kao simbol časti, već kao zaboravljena žrtva Shinobi politike. Ipak, čak i tada, njena volja bila je jača od smrti. Urezala se u pamćenje kao ratnica koja je uvijek htjela zaštititi svoj narod, čak i kada je njen narod izabrao da žrtvuje nju. Pakura je jedan od najtragičnijih i najmanje obrađenih likova u Naruto svijetu. Njena priča oslikava surovu realnost Shinobi sistema, čak i najvjerniji mogu postati pioni u političkim igrama. Hvala vam što ste pogledali ovu skrivenu priču. Ako vam se svidjelo, ostavite like, napišite komentar i podijelite video, time pomažete da još više ljubitelja animea pronađe naš kanal. Za još misterija, legendi i epskih sudbina iz različitih anime univerzuma, pretplatite se i pogledajte sljedeći video koji vas čeka na ekranu. Vidimo se u sljedećoj priči, gdje svaka legenda nosi svoju tamu i svoju istinu.